Борбордук армия үйүнүн кызматчылары Медетканов Бек жана кызматчы Жумабаев Айдар деген мыктылар бар. Бирөө Таластан келди, бирөө Нарындан келди. Нарындан тапкан махабат деген керемет ырды мына ушу сиздерге арнаган турат. Кабыл алыңыздар. Almaz gözler ay bizgenem Köp sözün ayıtam oy dizbenim Gör göz betilim ayıtımızım Göz divesi kenay sizgenem Göz divesi kenay Göz divesi kenay Cansırım içken ayılatarım Jaratkan jalgan ey dünyada Jalgız siz üçün yaşarmı Jalgız siz üçün oy Jalgız siz üçün ey Jalgız siz üçün oy yaşarmı Ansızda ömür ayasayan Az çıkar sizde yoya yalızlar Nasihat olsun ay tübülük Narına tapan oy makabar Narına tapan ey Narına tapan oy Ayıldan tapadı mağavar Narından tapadı Narından tapadı Ayıldan tapadı mağavar Oy mağavar Azamatlar, azamatlar.